Broj 16 Nikola Grigorov. Broj 19 Bogdanis Kambarčukian. Broj 23 Filip Despotovski. Broj 31 Filip Petkovski i broj 87 Vlatko Grozdanovski. Na klubata za rezervni igrači broj 41 Matija Kometić, broj 4 Raneko Bojović, broj 18 Dimitar Ivanov, broj 22 Filip Ivanovski, broj 24 Aleksandar Tevalkov, broj 34 Dino Najdelski i broj 45 Artur Birjanjan. Sudije na današnji nadprevar, glavni sudija Dimitar Bečkarovski, njegovi pomoćnici Dejan Nedelkovski, Goce Petrovski i Vlako Konstantin. Na početak od nadprevaru ќе ве замолам за едноминутно молчење